День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Ögeydeq östegi kıyı oğuduttan oğunyarıgar Ederetten emenigar deri kas birdi kihini Jol sorgu kerek eskil tuğugar utuyar unu onlar Sılayarı sındalayarı ağsıbat Gürennek sanandan iye duyduga muğra soğuk taptalınan Berenilek bolundan kınattabıda Kolubra soğuk korsun bıhı Tılga eme fronga kurduk Karsa soğuk karıstanmakka Ülelen soğu var oğuran Ulu kıyı sitelli bite Ulu kıyı ülüsken verüyte Kuturgan kommut süre gospat baha Denge kanılaspıt karakulak Idık kıyı 7-15 sıla bol butunan Bir duydulaktar bıt Bar jomut adıttan Serige baran korsunlu kırgıspıt Kotoy kodut eheler bit Ebeler bit, ağlar bit İyeler bit, ulayder bit Ejeyder bit Meni tastırgar Bigi, sibekki Jörbötün uğru Vinok uğrutun Yürülek çağır Toğurustu bu Katırık nehli bağlıga Yuri Вячеславович Дьяконов Нехилет депутаттарын онна общественнахын адыттан Женсовет председателя Нехилет депутата Аглаида Алексеевна Макитова Учет жон адыттан Кирехтере Игорь Анатольевич Слепцов Дмитрий Юрьевич Михайлов Ederken oluqturun Toluk den bir bit boyuttar bitigar Alban at Barıta kıyı tuğugar Barıta front tuğugar Tılgülüle bitterge Alban at Onyamıda koğusas Külüm çağıl künnere Kıyı tuğugar sarbıllı bit Serike mini olurgar Alban at Күндү ветерандар ыдыкта буллах ылжыттар бир дойдулактар быт. Улуу кıyı 7-15 сылынан Аллах тылын этега катырык нехилеге муниципалный тирили балыга Юрий Вячеславович Дьяконов. Катыргым нехилеген олуктоктора күннете саныр, ыдыктыр, убастыр, тыл үле ветераннара харигемин оголора Эгени буга барыгытын бүгүнгү өрүлөк, өргөйдөк, улуу күйі 7-15 сылынан 3 жырак биттен өрен көтөн туран ягардалибин. Кеhe аймак историятыгар канда болбада кан токтуулак. Кемендеме турускаллак сери хаз бирдибит жылга бытыгар улган оксунун орбута. Катырык бит нехелегеттен ага дойдуларын көмүшкү 106-15 эдеркен боюттар ыңырлан бар бұттара. Сери долонугар хомойок ең 99 кеhe алдат отта хариге оқтон түрөбі төрүт төлбелергер эргиллен кәлбетақтыра. Бұйыл бейге дойдуғытугар Россия бұт өйттөбіл онна албанат сылын хақа хере патриотизм намулуға албанат онна көнөленер сетимнере қадырық бұт нәхелегер үйетіте ғылынан білдер бейпет. Ол чатчитінен нәхелег бітігер бұл ұлы гүйіға бәйлерін ұлықтырын ұлы көрбұт тылгül өләбіт бәдіренер бітін аттырын үйетіте
сквербит ремона быйыл түмүткенен үлаға керектәк. Аны тахынан жол әйе фронт тыл биргеден аттақ бетереннер бит кенгете бу быйыл ымыйым бүтәһигер күн серин көрөктәк. Өсі бидеттен бүгінгі өрілі күннен әдеті кестеннік ағар дәлібін. Кем дон нұлы бат, тоқтым нұлы бат. Есірке, төлөммүт ехе, тойоғын сүрі қайы, тыннағы бихе. Кем сырдық өлібөт жыла, күйытын бұла, народ жолын дұрдалы барар, ол өрі тыннақ. Қас білді бір дөйділақтар бұд, бойын жоммұдын, алыбан аттарығар, сүгіріе бүт, өйді бүт, мақтана бұд. Min mantan serige bar bütün Kırakı balağan cebitten Irak'a deritin keten Turbuta kırcağız minağam Min mantan serige bar bütün Oskualam çuaranın hallaran Sas boğalan çıçaktak çaranı Simemmet katının attığına Min mantan serige bar bütün İlini sahargam annına Kol boğmana satınan Sol borno burgatan asbiti День Победы, как он был от нас далек, как в костре потушен таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. День и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. День и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы, День Победы, порохом
тропа.